Radio BH Dijaspore. Evo, nadam se da je sad sve u redu sa ovim našim snimanjem. Naide Ribić, Radio BH Dijaspore, ponovo u svojoj emisiji u gostima kod Naide. Ovaj put vanredno, ne direktno preko radija kako ste navikli, nego evo putem Skype-a, putem videa, jer smatram da ne trebam da čekam na moment kada imam emisiju, nego da idemo sada u ovim bitnim danima za našu domovinu da pravim skoro svaki dan po jedan prilog. A o čemu se u stvari radi? Radi se o tome da 15. novembra, kao što pretpostavljam svi znate, treba da budu lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Do 1. septembra do 24 sata je rok za prijavu. Ukoliko se ne prijavimo, ne ispunimo listić prijavni, onda 15. novembra ne možemo ni da glasamo. Ja kažem, možemo se uvijek predomisliti i kada se prijavimo, ali ako se ne prijavimo, ne možemo se predomisliti. Zašto je bitno da dijaspora glasa? Zašto je bitno da svi glasamo, a pogotovo mi koji smo van Bosne i Hercegovine, mi koji ne živimo u svojim lokalnim zajednicama, jer ovo se sad radi o našim mjestima, o našim gradovima, o našim kućama. Danas sa mnom čovjek koji mnogo više zna o svemu ovome. Čovjek koji je zaista, sigurna sam sad, danonoćno aktivan kako bi ažurirao mnoge i da glasaju i da im pomogne i da objasni i u raznim sastancima, to je gospodin Sanel Šarić. Sanel Šarić je predsjednik za dijasporu platforme za progres ili Iskre kako ih svi zovemo, a u stvari platforma za progres je, Sanel, ja mislim, jedina stranka koja upravo ima u dijaspori svoga predsjednika i koji je tako razvio mrežu. Pa evo, dobar dan i dobrodošli u Radio BH Dijaspore. Dobar dan i želim da pozdravim sve naše BH građane u dijaspori koji nas slušaju putem ovog radija. Da, hvala. Sanel, evo za početak da se predstavite. Ko je Sanel? Pa evo, kao što ste rekli, ja sam Sanel Šarić. Rodan sam iz Višića kod Čapljine, iz Hercegovine. Nažalost, 90. godina nakon izlaska iz logora 93. godine morao sam izbjeći u Norvešku. To je bio jedini uslov za izlazak nakon raspuštanja logora. Jedina mogućnost. Međutim, sa porodicom vratili smo se veoma brzo, već 1997. godine i evo sa željom da se vratimo, da sa svoje strane uradimo što možemo i doprinesemo nekom kasnijem razvoju ili radom svojim doprinositi u Bosni i Hercegovini. Što se tiče radnog iskustva, od 1997. kad sam se vratio, tada je bilo moguće samo se vratiti u Sarajevo, nije bilo moguće se vratiti u moje rodno mjesto. Radio sam u ambasadi Kraljevine Norveške, pa onda sam radio poslije toga u realnom sektoru kao direktor u firmi sa većinskim norveškim vlasništvom. A proteklih 5, 6, 7 godina radim u vlastitoj firmi, bavim se financijskim konsultingom i računovodstvenim uslugama. Što se tiče platforme... Dakle, Sanel u platformi, eto sljedeće pitanje. Zašto platforme? Pa evo, ja od 1997. znači nakon povratka pratio sam politiku i dešavanja i na neki način želio sam da vidim jednu stvar što je prijeko potrebna, što smatram kao veoma važnom stvari, a to je povjerenje građana u sistem. Nažalost, to nisam sa svoje strane to primjećivao u drugim partijama, sve do pojave platforme za progres 2018. godine. I to je u principu moja prva partija gdje sam se učlanio i odlučio aktivno djelovati. Od početka sam uključen u aktivnosti, posebno na nivou svoje općinske organizacije Novo Sarajevo, do faze inicijativnog odbora i formiranja uopće odbora u Novom Sarajevu, općinskog odbora u Novom Sarajevu nakon izborne skupštine u junu mjesecu 2019. godine.
Nakon toga sam se stavio na raspolaganje našim ekspertnim savjetima i u jednom takvom djelovanju došla je ponuda da se uključim u rad dijaspore s obzirom na to da cijeli svoj radni vijek, a i to iskustvo koje sam imao dok sam živio u Norveškoj je na neki način povezano sa dijasporom. To sam prihvatio i zajedno zaista sa kolegama u dijaspori nastojimo maksimalno da razvijemo organizaciju, da djelujemo, da komuniciramo, prvenstveno sa BiH građanima. To je nama u stvari primarni cilj, bez obzira kako i na koji način se opredjeljuju ili kako imaju viđenje političke situacije. Nama je primarno u fokusu su znači BiH građani iz prostog razloga što jedna od stvari koje je Platforma za progres posebno ističe, a to je da je dijaspora i ljudi u Bosni i Hercegovini su u stvari jedno. Da, kao što jeste u stvari. Tako je. Tako da evo mi smo za protekli godinu i pol dana u Platformi za progres uspjeli da organiziramo odbore u 15 zemalja svijeta. Znači imamo odbore od Kanade do Australije. Imamo članove naše Iskre u 31 zemlji svijeta. I kao što ste i sami rekli, Platforma za progres sa svojim nekim unutarnjim djelovanjem nastoji da pokaže ono što je obećala i zbog toga je regija dijaspora 7. regija u organizacionoj strukturi Platforme za progres. Znači svima je poznato da postoji 6 regija u Bosni i Hercegovini koje su nazvane po rijekama u Bosni i Hercegovini i od kojih svaka prelazi i entitetsku i kontinentalnu granicu. Naravno mi svojim djelovanjem smo dužni da poštujemo Ustav Bosne i Hercegovine i u tom smislu svakako djelujemo, ali ova podjela u djelovanja po regijama je jednostavno nešto simbolično što želimo da prikažemo da je svima Bosna i Hercegovina zajednička država. Da. Ovako, poslije ćemo se malo osvrnuti još malo na vaš rad platforme, a sad ćemo na onu najvažniju temu, što je tema našeg današnjeg razgovora, a to su predstojeći izbori. Sanele, koliko je bitno za našu državu ili našu domovinu da se ljudi u dijaspori, naravno koji imaju pravo glasa, koji se nisu odrekli zbog raznih stvari, okolnosti državljanstva, prijave za glasanje? Pa mi smatramo da je to izuzetno važno, izuzetno bitno za uopće opstanak te veze između BiH građana i svoje matične domovine. Danas, nažalost, ne postoje ni precizni podaci koliko naših građana živi van Bosne i Hercegovine. Govori se da je to negdje oko 2 miliona u proteklih 30 godina da je praktično napustilo zemlju. Svjedoci smo da u posljednje vrijeme mnogi ljudi nažalost odlaze iz Bosne i Hercegovine. Čak često se kaže da je to više zbog odsustva neke perspektive i budućnosti nego što je iz ekonomskih pobuda. Mada oba ta razloga vjerujem da su razlog. Tako da s te strane nažalost moramo iskazati to razumijevanje za te ljude. Međutim, odlaskom iz Bosne i Hercegovine ne znači da oni ne bi trebali, mogli da učestvuju u društvenim procesima u Bosni i Hercegovini i političkim procesima u Bosni i Hercegovini, samim tim što imaju to pravo glasa. I mi u Platformi za progres smatramo da jedna od osnovnih pretpostavki za promjene koje svi želimo je u stvari izlazak na izbore i učešće na izborima. Iako činjenica je da elektronski izbori su ono što će sigurno obezbijediti transparentno i fair izbore. S druge strane, masovan izlazak ljudi na izbore u velikoj mjeri bi pokazao ipak
volju građana, jer često kažemo da možda ne bi mogli i nakrasti ili izrežirati ukoliko bi bio toliki broj ljudi izašao na izbore. Pa evo, mi se nadamo da do uvođenja elektronskih izbora, za što se zaista borimo, i nadamo se da čak do 2022. da ćemo uspjeti zajedno sa građanima Bosne i Hercegovine, jer tačno je to da se mora to izglasati u skupštini, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Međutim, ipak pritisak javnosti, pritisak građana bi to svakako trebao da ubrza. Sad, samo glasanje i sama registracija za glasanje, kao što ste rekli u uvodu... Malo ćemo stati, malo smo imali problema, kod mene piše tipično bosanski, naravno internet baš nije najbolji, evo trudimo se da bude sve dobro. Ovdje ćemo napraviti malu pauzu pa ćemo nastaviti to. Vraćamo se na ove dvije vaše izjave. Jedna izjava je da je i Platforma za progres naravno da se zalaže za elektronsko glasanje i masovnost izlaska na izbore. Vi ste lično izabrani, pored ostalih naravno, putem elektronskog glasanja. Znači, Platforma za progres je i na svom kongresu i na svim svojim izborima upravo koristila elektronsko glasanje kao pokaz i dokaz da to u stvari može i da to funkcioniše i da je to zaista fair play, da je to ono što ljudi zaokruže bez donošenja nekih, kako se kaže, već pripremljenih glasova i bez varanja. Tako je, mi smo u regiji Dijaspora organizirali elektronsko glasanje za organe Platforme za progres unutar naše regije Dijaspora. Samim tim smo imali i tu elektronsku osnivačku skupštinu. I u tom prilikom smo proveli elektronsko glasanje na nivou cijele regije u kojem su učestvovale Sjeverna Amerika, Europa i Australija. Znači na svim mjestima i u svim zemljama gdje smo imali registrovane iskre, proveli smo to elektronsko glasanje. To je jedan proces koji je u principu veoma jednostavan, pogotovo za ljude koji učestvuju u glasanju, znači za birače, iz prostog razloga što vi dobijate odmah rezultate veoma brzo, a ne nažalost kao što se dešava u izbornim procesima u Bosni i Hercegovini gdje se praktično maltene mjesecima čeka na potvrda rezultata. Tako da s te strane platforma je znači svojim primjerom unutar svojih organa provela tako nešto. S druge strane također na kongresu u Banja Luci smo proveli kompletno glasanje, sve je bilo elektronski na licu mjesta i čak smo uradili glasanje o pojedinim stvarima i za ljude koji su bili prisutni u sali. Tako da delegati su u potpunosti imali na raspolaganju sve elektronska pomagala i sva glasanja i svi izbori koji su bili na kongresu u Banja Luci su provedeni elektronskim putem. Upravo na taj način. Idemo sada na drugu izjavu, masovnost. Sanele, moramo biti svjesni da je situacija kod nas ne baš ne mogu reći prihvatljiva, ali malo više negativna. Ljudi su skeptični, ljudi su apatični, ljudi su izgubili povjerenje. U mojim nekim istraživanjima i kontaktima, vjerujte, 80% dobijam odgovore, a zašto da glasam kad i onako neću ništa promijeniti. Ljudi su toliko navikli na lopovluk, na krađu, na pripremljene i režirane izbore, da jednostavno više kažu šta ja tu mogu i onako će biti kako će da bude. Međutim, ja lično se ne slažem s tim. Jer ako vidimo koliko je ljudi izašlo na izbore, znači manji broj ih je izašlo nego što nije, da je oni 55-56% izašlo na izbore, mogli su da promijene mnogo toga, pa čak iako ovi to ležiraju i pripremaju. Mislim da nije dobro da izgubimo totalno nadu, totalni optimizam. Da moramo reći možemo promijeniti, želimo promijeniti, pa eto neka i ne mogu, ipak ću pokušati. Jer ako ne pokušam, onda neću raditi ništa. Kako da animiramo stanovništvo? Kako da ubjedimo, evo sad ovi koji nas slušaju, da zaista trebaju, prije svega ovo je, mi iz dijaspore svako nosi svoj rodni kraj sa sobom. Domovina je jedno, ali uvijek idemo prvo na naše ognjište, naš toprak, što bi rekli, naše djetinjstvo. Ne smijemo se odreći toga.
Upravo tako kao što kažete, ključ promjena bi bio u tom masovnom izlasku na izbore. Mi imamo 45% do 50% na izlaznost na općim izborima, na lokalnim izborima je to nešto ispod 30%. Također, nekako djeluje da sve ove godine u suštini sistem i ponašanje unutar političkog sistema u Bosni i Hercegovini je takav da se ljudi obeshrabruju da izlaze i upravo da se nekako uvriježi ta mantra da se ne može ništa promijeniti. Evo iz svog vlastitog iskustva toliko sam ljudi upoznao kroz djelovanje u Platformi za progres da može se reći da jedna od naših osobina je da mi smatramo da se može promijeniti. Kako motivirati ljude? Mislim da ključna stvar je u tome, pogotovo ljudi koji su van Bosne i Hercegovine, to su ljudi koji, da kažem, imaju više slobode od političke presije za razliku ljudi u Bosni i Hercegovini koji zaista u svom nekom svakodnevnom životu osjećaju tu političku presiju. Jedan od tih primjera je recimo da čovjek, ako želi da se zaposli negdje, treba da vidi koja je tu stranka i tako dalje. Mislim, to je prva stvar koja se treba eliminirati i na kojoj mi smo opredjeljeni da ćemo raditi na tome, da se ljudi oslobode te političke presije. Znači, na svakoj osobi, individu je da procijeni u stvari tu svoju odgovornost. Mi kao Platforma za progres pozivamo ljude na to da svak za sebe vidi šta može da uradi. Jedna od tih stvari je upravo taj izlazak na izbore. Ako sad mi pogledamo ovu noviju istoriju Bosne i Hercegovine, onda ćemo vidjeti da ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine, nažalost zbog tih svih ratnih dešavanja, će za neki možda 10 do 15 godina otići u penziju. Jel? I oni već danas, ili mnogi, ja poznajem mnoge koji su već i ranije planirali, ok, jednog dana ću u penziju u Bosnu i Hercegovinu. Onda se postavlja pitanje, da li želite da se vratite u penziju u jednu normalniju, uređenu zemlju ili da to ostane ovako kako jeste sada. Mislim da svak želi ovo prvo i s te strane ono što se može napraviti to je da se registrujete za izbore i izađete na izbore bez obzira koliko taj sistem se čini kompliciran. Nažalost, sam naš sistem je izbornog zakona takav da je ljudima u dijaspori, pa može se reći da nisu u jednakom položaju kao ljudi u Bosni i Hercegovini, bez obzira što imaju dokumente Bosne i Hercegovine, iz prostog razloga što ljudi u dijaspori imaju to takozvano aktivnu registraciju za izbore. To znači da za svaki izborni proces se moraju registrirati, za razliku od ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Momentom kada dobiju dokumente Bosne i Hercegovine, oni praktično imaju stalno pravo da je izlaska na izbore bez da se moraju dodatno više registrirati. To je recimo jedna od tih stvari koje malo su otežavajuće za dijaspore, ali kažem, ipak ljudi svak iz svoje neke perspektive treba da procijeni tu svoju odgovornost, da sebi postavi ovo pitanje da li je bolje da se vratim u uređenu zemlju ili da ovako to ostane kako jeste. Znate šta, ja ne znam da li ste nekada vi o tome razmišljali, dobili informacije. Ja sam čak jednom to rekla u jednom mom nastupu u Ministarstvu za dostavljanje lica i nisu mi baš dali za pravo. Evo, ja sam u malom mjestu, Jezero kod Jajca. Ja mislim da mi u dijaspori u stvari smo malo diskriminisani kada je u pitanju ovo glasanje. Naime, glasanje je tajno, ali kod nas nije. Kako nije? Ja recimo sam možda jedina u mome mjestu koja živim u Holandiji. Oni u općini dobiju da se prijavila osoba iz Holandije. Znači ne mora biti moje ime, ali je država. I dobiju da je ta osoba iz Holandije glasala za tog i tog. Znači oni odmah znaju i onda ja dođem tu, oni kažu, a što si glasala za njega, nije za mene, a ja kažem, a otkud ti to znaš? I puno malih mjesta ima.
gdje upravo na ovaj način onda ljudi kažu pa znate šta, ponešto da glasam kad vi već znate za kog ja glasam i kad me prozivate jer se poznaju ljudi i očekuju mi smo komšije ili prijatelji, a možda ja imam neki drugi stav i želim da dam svoj glas nekom drugom. Jeste li razmišljali nekad o ovoj činjenici? Pa tačno je to i sama činjenica da se ipak da glasački listići dolaze vama na adresu. I da vi to šaljete iz sa svoje adrese je na neki način diskriminacija jeste i nije garancija potpune tajnosti. Da, apsolutno. Evo malo ćemo sada da se osvrnemo na prijavu. Evo rekli smo koliko je bitno da iziđemo, da mislimo i na svoju starost i na svoj rodni kraj i svašta nešto i da pokušamo vjerovati da možemo spriječiti ono što se godinama i decenijama dolazi, jer ako bez vjere i bez toga ništa se neće desiti. Sada objasnimo kako, oni koji ne znaju kako da se prijavi. Platforma za progres je zaista napravila, jel tako da kažemo, jedan website, jedan link koji ljudi mogu da koriste i na jedan vrlo lak način da se prijavi, da se registruju, a taj link je onda istodobno povezan i sa CIK-om, znači sve je tu ili išao na izbori ba ili išao na imam glas, dođe na isto mjesto. Pa tako je, upravo ovo što smo ranije razgovarali, mi zaista u svom djelovanju želimo da na neki način pomognemo i koliko možemo da pomažemo BiH građanima. Vi imate mogućnost da se registrirate ili na izbori.ba na CIK-ovoj web stranici, koja je iz iskustva i razgovora sa našim ljudima izuzetno komplicirana. Ono što smo mi pokušali da damo svoj doprinos da se olakša ljudima, to je da smo kreirali jednu web stranicu koja funkcioniše kao vrsta web aplikacije i koja mnogo jednostavnije vas vodi kroz proces registracije. To je ono što je ključno, gdje na svakom koraku imate potrebne informacije, veoma čitljivo i veoma pregledno imate sva ta polja koja trebate popuniti. Kako se zove? To je web stranica imamglas.ba. www.imamglas.ba. Tako je. Mi smo se, znači, i to je u stvari kolege i koji žive danas u dijaspori i te stručnjaci koji su na osnovu tih svih iskustava došli na ideju da naprave tako nešto da se ljudima olakša ta prijava i registracija. Da, a moram se pohvaliti da je jedan od njih iz mog tima iz Holandije, Mladen. Tako da sam baš ponosna. Tako je. Tako da na toj stranici vi kad popunite te podatke, ono što je potrebno, što nije bilo moguće elektronski povezati, to je veoma važna stvar za ljude. Znači, po zakonu nije moguće povezati tu stranicu sa CIK-ovom stranicom. Međutim, mi smo išli da pojednostavimo to ljudima. Ljudi kad popune to, oni imaju i prilikom popunjavanja ima dole jedna e-mail adresa kojoj se mogu javiti za bilo koje pitanje, ne samo po pitanju ove web stranice, nego inače za cijeli proces registracije. Na toj web stranici su CIK-ovi dokumenti PRP1 i PRP2, što i postojanje ta dva dokumenta je komplikacija za sebe. Jer ovaj PRP1 je dokument koji, ukoliko ste glasali 2018. godine i imate važeće BiH dokumente, onda popunjavate PRP1 obrazac. Ukoliko prvi put glasate, a imate BiH dokumente, onda popunjavate ovaj PRP2 obrazac. U suštini uvijek je ta neka dilema kad su ljudi popunjavali na izbori.ba, nemaju tu jasnu informaciju.
Između ostalog na ovoj web stranici imate tačno jasnu informaciju. I onda dođe do greške, jel? Oni su jako rigorozni i pune formular, kaže ja, ali nisi trebao taj nego taj i oni to onda ne. Upravo to. I vaša registracija praktično nije registrirana. Da. Ono što na toj web stranici, znači imate jedan određeni set pitanja, tako da vas odgovori na ta pitanja usmjere na ispravan obrazac. Nakon što ste popunili te sve podatke, veoma važno je da se ta šema isprinta, sve automatizirano na toj web stranici. Da se mora isprintati. To je strahovito, veoma važno reći, mora se isprintati i tad ćete isprintati onaj obrazac koji ste odredili prilikom popunjavanja, znači prilikom odgovaranja na vaše pitanje. Drugo što je važno, to je da se na taj obrazac potpišete istovjetno kao što ste se potpisali na važeći BH dokument, čiju kopiju zajedno sa tim PRP obrazcem šaljete CIK-u. Možete poslati faksom, možete to skenirati, potpisan PRP obrazac i važeći dokument možete ili faksom ili skenirati i poslati mailom. Obično mi smo dosta komunicirali sa CIK-om upravo da prikupimo te sve informacije. Ono što je preporuka, ukoliko recimo radite registraciju za više osoba, onda za svaku osobu pošaljite posebno mail. Nije važno da li je isti mail sa kojeg se šalje, ali je važno da ako šaljete jedan mail prema CIK-u, da je to samo za jednu osobu sa njezinim dokumentima. Ono što je novina ove godine i što je... Postoje ljudi koji nemaju, stariji ljudi koji nemaju e-mail. I onda je dozvoljeno, recimo ako ja se sad prijavljam za svoju mamu, onda ja na svom i na njenoj prijavi mogu da stavim svoju e-mail adresu. Možete samo prilikom slanja obrazaca za vas, šaljete jedan mail za vas, a onda sa te iste mail adrese šaljete drugi mail. Što znači da pojednostavimo, ne možemo u jednoj poruci poslati 2-3 prijave, nego svaku prijavu posebno moramo sa e-maila poslati kao poruku. Tako je, upravo to. Posebno mail za svaku, jeste upravo to. Jer principijelno, mislim, ono što se kaže, možete, ali radi sigurnosti, iz iskustva, bolje da šaljete za svaku osobu posebno mail i nije važno da li je sa iste mail adrese. To je isto bilo često pitanje, da li mora svaki imati mail adresu. Da, ali evo sad imamo još 10 dana do prijave, gledam koji je datum, do prijave ljudi sad u ovo dan, dva, ako ispunim poštom da pošalju i može stići, ali recimo zadnjih dana teško je stići poštom. Stari ljudi nemaju faksa, nemaju mogućnosti da skenuju, da pošalju. Mislim da je to komplikovano. Poznavajući po mnogim našim tamo udruženjima gdje su ljudi 65 godina pa nadalje ili nije ni bitno, to ljudi obeshrabri. Kako ću ja to, ništa ne znam, nemam nikog da mi pomogne i mislim da je bitno da nas dvoje sad pozovemo i naša udruženja i naše organizacije, da se svi aktiviraju, da pomognu, znači da vide prije svega u svojim udruženjima da li treba nekom pomoć, da li mogu ja da pošaljem faks, da skenujem bilo šta, da upravo taj tehnički dio ne obeshrabri jedan dio populacije koji se neće registrovati. Tako je, mi smo u zemljama u kojima imamo odbore, mi već provodimo, uvažavajući ovu svu epidemiološku situaciju od zemlje do zemlje, mi pokušavamo da naše kolege u dijaspori znači pozivaju ljude i pomažu im u registraciji, znači okupljaju ljude u onoj mjeri u kojoj je moguće i pomažu im u registraciji. Svako ima bilo kakvih problema se može javiti na diaspora@platformazaprogres.ba i onda ćemo ih uputiti na zemlju, naš odbor u zemlji iz koje oni dolaze. Znači mi provodimo već te aktivnosti da pomažemo svima. Dalje također smo pokretali i pokrenuli smo inicijative u nekoliko zemalja da se upravo to što kažete na neki način sva udruženja povežu zajedno sa BH ambasadama u tim zemljama
da budu maksimalno na usluzi građanima u smislu pomaganja, u smislu davanja informacija. Mi imamo slučajeve u Njemačkoj, u Danskoj, u Norveškoj, u Austriji, gdje naši ljudi znači odu, nije bitno, 50, 100, 150 km odu u mjesto ako treba nekome pomoći. Takav slučaj imamo i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Stvarno maksimalno nastojimo biti ljudima na usluzi, bez ikakvih i nijednom i nikada nismo rekli bilo šta osim molim vas samo izađite na izbore. Znači, apsolutno je nebitno. Glasajte za hoćete. I jako je bitno da u ovim našim razgovoru mi u stvari ljudima kažemo da ne bi shvatali da evo mi sad ili ja preko radija da forsiram platformu za progres. To uopšte nije bitno. Znači, jedna od boljih stvari koju ja zaista cijenim i kod našeg gospodina Mirsada Đikadića i kod platforme je da oni kažu glasajte za kog hoćete, ali se registrujte. Svi ste dobro došli i kad su razni protesti, kad je bilo šta, bilo koja akcija od platforme za progres, oni su uvijek rekli, svi su dobro došli. Nije bitno da li se aktivno u nekoj drugoj stranci, nije bitno, ali ukoliko želiš promjene, ukoliko želiš jednu građansku državu, ukoliko želiš da ljudi zaista budu poštovani onako kako treba, svi ste dobro došli. I to je, mislim, jačina upravo ove stranke. Pa vjerujte da je veoma jednostavno djelovati kada imate jasno definirane principe djelovanja. I koji se pridržavate. Koji se pridržavate. Koji se držimo. Znači, stranke imaju napisane programe, kad ti to čitaš, to sve djeluje nešto fantastično, ali se to baš ne vidi, to se ne vidi u stvarnosti, u djelovanju. Pa kod nas je to veoma jednostavno. 4 principa: država, znanje, integritet i mladi. I odluke koje donosimo gledamo kroz ta 4 principa. Tako i samo ovo djelovanje kada pričamo na temu registracije ljudi za glasanje i uopće izlaska na izbore. Država je na prvom mjestu, promjene koje želimo da uradimo i svjesni smo svi, kako mi, tako i BiH građani, da u stvari promjene se mogu desiti jedino izborima. Da, to je jedini način. Politika. To je jedini način. Imamo pravo glasa, zašto dozvoliti nekom drugom da bira u ime nas? Zašto da dozvolimo da neko drugi vjeruje u to, a mi ne? Pa eto, nekad postoji ljudi koji za 20 maraka za jedan paket prodaju sebi i svoju budućnost. Postoje osobe koje dokazali su na razne manipulativne načine rade, ali postoje mnogi nezadovoljni ljudi, a to su oni upravo koji ne izlaze na izbore. Znači, svoje nezadovoljstvo, dragi svi koji slušate, gledate, nemojte manifestovati s tim što nećete izaći na izbore. Neka se u vama pojavi bunt da kažete jesam nezadovoljan i pokazat ću to svojim glasom. Jer ću glas dati nekome drugom osim onih koji upravo prave ovo ruglo države, kako ja imam običaj da kažem, što su do sada napravili. Znači, umjesto bunta da kažete neću glasati, hajde neka bude bunt da kaže hoću da glasam. Pa upravo tako pravi se jedan neki začarani krug te jedne razočarenja, bezvoljnosti i obeshrabrivanja ljudi da se uključe u društvene tokove, da se uključe u društveni život u Bosni i Hercegovini. I to je upravo ono što stavljamo mi u fokus svog djelovanja, znači da vratimo poštovanje građanima Bosne i Hercegovine, da im vratimo dostojanstvo, a to ćemo uraditi veoma jednostavno sa svojim transparentnim djelovanjem, da ih uključimo u društveni život. Znači da nije politika nešto tamo, neki tamo ljudi. To su naši životi, životi naše djece i svih mladih u Bosni i Hercegovini. Znači to je u stvari budućnost. Apsolutno. I evo sada za kraj da napravimo možda jednu retrospekciju ovog našeg razgovora, da ponovimo ono što je najbitnije. Znači što je najbitnije, molimo sve vas koji imate pravo glasa da se registrujete. Evo možete vi da ponovite na koji način, ukratko kako, gdje mogu očekivati pomoć i mislim da je bitno reći da u formularu postoje 2 pitanja, da li želite da glasate u DKP-u, znači u ambasadi u vašoj državi ili kući. Ljudi se plaše, znači ukoliko napišete u ambasadi,
a ne bude dovoljno ljudi ili ne bude organizovan toj ambasadi, u propisima stoji da ćete vi ipak dobiti dokumente kući, znači neće vam propasti vaša registracija. Jer poslije će se odlučiti u kojoj državi će biti organizovano u ambasadi glasanje, u kojoj ne. Od te dvije opcije nije bitno koju ćete zaokružiti, ali glasajte. Evo Sandra će još jednom ponoviti koja dva linka možete koristiti, kako i na koji način i gdje se možete obratiti za pomoć. Evo i preko Radio BiH Dijasporu vi ste dobro došli, preko platforme, preko CIK-a. Uopće nije ni bitno koga ćete izabrati za pomoć, koji ćete link posjetiti. Bitno je da se registrujete i bitno je ako ne shvatate, ne razumijete, da pitate nekoga u vašoj sredini ili evo putem i vaših stručnih ljudi da vam pomogu. Pa tako, evo ukratko, putem linka www.imamglas.ba možete koristiti tu web stranicu gdje je sa jasnim uputstvima vas vodi kroz popunjavanje ovih navedenih obrazaca. Drugi link koji se može koristiti to je oficijalni link Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Mi preporučujemo ovaj link imamglas.ba iz prostog razloga što vam je mnogo jednostavnije proći kroz taj proces popunjavanja tog obrasca. Da, a vi, dragi moji, nemojte misliti da opet se nešto profetira, pokušajte sami. Provjerite jedan i drugi, pa ćete sami da se uvjerite šta vam ide lakše i jednostavnije. Apsolutno, tako je. Za sva pitanja koja budete imali prilikom registracije možete se obratiti direktno i nama diaspora@platformazaprogress.ba ili putem e-mailova upućenim direktno prema CIK-u, kontakt e-mailove možete naći na izbori.ba. Ono što je važno, nakon što ste, još jedna informacija veoma važna, nakon što ste isprintali, potpisali i poslali CIK-u vaše obrasce, važno je da unutar 15 dana provjerite da li je vaša registracija uspjela. To jedino radi CIK. Kako da provjeri? Ili direktnim kontaktom sa CIK-om, ili telefonskim pozivom na CIK, ili imate na stranici izbori.ba ima jedan link gdje upišete svoje ime i prezime i tu dobijete potvrdu da li ste registrirani. Da li je to primljeno, da li je bilo, da li je registrovano i tako. Se dešavalo nekada da ljudi pošalju pa ne dođe, ali zaista evo, svi ti neki problemi ukoliko se pojave, slobodni su ljudi da nas kontaktiraju i da ih uputimo na prave informacije. Evo vidite, dragi moji, imate znači zaista sve informacije, imate linkove, imate pomoć koja vam se nudi i ako se sve to ne iskoristi i opet se ne prijavimo, onda je do nas. U zemlju koju ja živim momentalno u Holandiji kažu ako ne glasaš nemaš pravo da se žališ. Nemaš pravo da govoriš jer si imao mogućnost da daš svoj glas, imao si mogućnost da izabereš, a ti si pustio druge da izaberu za tebe i šta sad hoćeš. U tom smislu mi smo skloni da pričamo, skloni smo da kritikujemo, ali previše smo inertni kada je u pitanju jedan dio nazad damo. Vjerujte, kada bi ljudi znali koliko vi dajete svog slobodnog vremena, koliko mnogi ljudi koji su u svake sedmice sastanci, dogovori, dobrovoljno vrijeme. To je vrijeme koje ljudi daju od svog privatnog života. To nije plaćeni posao, ali to je vjera. Vjera da može bolje. Vjera u sebe i vjera u promjene. Ako se ne potrudimo, nećemo to dobiti servirano na tanjiru. Upravo tako. Pa evo i ja bi za kraj da poručim ljudima da nikada ne prihvate bilo kakvu činjenicu ili situaciju gdje se često, nažalost, i zna spomenuti da kao ljudi koji žive van BiH i ne bi trebali da glasaju u Bosni i Hercegovini. Mi apsolutno smatramo da to nije tačno i da to ne smije ni na koji način da se dešava iz prostog razloga što dijaspora kao dijaspora značajno utiče i pomaže
uopće ekonomskoj stabilnosti Bosne i Hercegovine. To svi znaju ljudi koji žive u dijaspori. Također i sa investicijama, da li se radi o manjim investicijama, većim investicijama, o investicijama u svoje domove, stanove i tako dalje. Tako da dijaspora ima itekako pravo i treba da bude sastavni dio Bosne i Hercegovine i ima pravo da u potpunosti odlučuje o društvenim tokovima u Bosni i Hercegovini. Da, evo ja za kraj sam pripremila jednu bar strofu i refren pjesme koja se nekako uklapa i u ovaj naš razgovor i možda da bude kao onaj šlag na to što bi rekli, da ubijedimo svi u nas, znači počeva od sebe pa nadalje, da popunimo taj listić, da kažemo, ma znaš šta, ma pokušat ću ja ipak to. Evo. Što se žitom zlate i na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja. A u polju moja duša spava, usrećita kao zlatna klast, postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. Pa kaže. I dok ja nisam tu pored nje da skupa predamo se snu. Nisam pored nje, ali je ona u meni, ona je u mome srcu, ona je u nama. I ja evo zaista uvijek kad čujem u pjesmu nekako sam emotivna i mogu čak da plačem, jer zaista mislim da svaki pravi patriota, da svaki onaj koji voli svoju domovinu, ja sad imam običaj da dijelim Bosnu i Hercegovinu na domovinu i državu. Kažem, domovina je naše rijeke, naše planine, naše djetinjstvo, a država u stvari nam nije dobra. Državu vode jedne zločaste čike, kako kaže jedna mala djevojčica, koji su napravili da država ne funkcioniše kako bi trebala, ali je domovina prelijepa. I hajmo, dragi moji, evo mada će djelovati malo onako poetski, hajmo da se potrudimo da domovina pobjedi državu. Da domovina dođe gore, visoko i da pokaže državi da može i bolje i drugčije. Evo, Sanjele, šta ti imaš za kraj? Ja sam sad baš emotivna jer sam previše vezana i za svoj rodni kraj i za svoju domovinu i smatram da to pravo da je volim ne može mi niko oduzeti, bez obzira gdje ja doživim. Pa evo, veoma je teško nešto dodati za kraj, osim da ljudi izađu na izbore i dobiju šansu da se vrate u domovinu, a ne u državu, kako ste rekli. Upravo tako. Hajmo da domovina pobjedi, idemo zajedno. Hvala lijepa, Sanele. Evo, dragi moji, ovo je bio jedan ekskluzivni intervju. Danas je 21.8. Sanel Šarić, predsjednik, kako vi to zovete, regija, ali tako, regija dijaspora. Za platformu za progres. Naida Ribića, BiH dijaspore iz moga jezera kod Jajca, iz moje domovine, iz mog rodnog kraja se evo javljam i ovo je moja prva emisija, kako sam evo već mjesec dana ovdje u Bosni i Hercegovini. Sanele, najljepši hvala. Želim da damo bar mali, nadam se da bar mali doprinos da doprimo do svijesti ljudi da možemo, da moramo i da nam je to jedan amanet u svakom slučaju, da se ne plašimo vjerovati u promjene, da se ne plašimo vjerovati da je moguće, da su ljudi otišli na mjesec, da su ljudi otišli na Mars, da nema što se nije desilo, su vjerovali da to može jer su željeli. Pa hajmo zajedno da želimo, evo, moj prvi sagovornik u ovo 10 dana je upravo iz platforme za progres koji nudi sva rješenja, koja nudi primjerom, znači svojim primjerom kako može i kako treba,
a do nas je da vjerujemo ili da ne vjerujemo. Mi ne možemo ni na kog da utičemo, ali uključimo svoj mozak, nemojmo biti dio stada. Budimo dio onih koji se usude da krenu i u pogrešan pravac, ako masa ide u jednom, da ide za drugim, sa nadom da će i u tom stadu oni reći pa gdje je onaj, pa se polako okretati i krenuti za njim. Za sve je potrebno vrijeme. A mi, Boga mi, već predugo čekamo. Šta mislite, Sanele? Tako je, neopravdano predugo čekamo, jer u principu su naši ljudi dokazali koliko su vrijedni, koliko su kvalitetni i kako se veoma brzo razvijaju u sredinama, sistemima kada su rasterećeni tih okova političke presije. Što znači da nije do naših ljudi, nego je do tog sistema, a opet jedino ko može promijeniti taj sistem su opet i isti naši ljudi. Tako da ja se vama ovom prilikom zaista zahvaljujem na pozivu i prilici da mogu se obratiti svim našim BiH građanima koji žive van Bosne i Hercegovine. Iskreno se nadam da smo pomogli u davanju informacija, tu smo za sve ostalo i svakako da smo na raspolaganju i u buduće. Da, eto upravo tako, hvala i vama, evo još jednom odjeva, to je bilo znači naš zajednički poziv na registraciju za glasanje, svima pozdrav, Naida Ribić, Radio BiH Dijaspore, Jezero, Bosna i Hercegovina.